Sanibona. Ngiyadumala kodwa mangibona uBI phakathi mayehamba esiza abantu abahluphekile abafice emakrosini omama izalukazi obaba abantu abasha abamhlophe amandiya amaphara maye bafica lapha ya ethola umuntu uyastrugglisha mhlawumbe mama usemakrosini omgwaqo la ubhizi khona kudlula khona imoto and kusuka ku drive ungathengi umuntu ilanga libalele thola mama usezowahlala phansi bese qhamuka uBI ke umfoka phakathi afika bingelele kumama ancokole naye athi ngicela undayisana ukotapeya but ngishoda ngo4 ngicela undayisana ukotapeya kodwa but ngishoda ngo10 ubona umama ethatha emnikeza bese uBI bese yayireveal noma ayiveza ukuthi hayi kahle hle mina bengutesta ngizokunikeza nema ngidunyaliswa ke ama comments engijwayele ukwabona njalo mangibuka ivideo yakhe abanye bayambongela kodwa bakhona abantu abathi nje uzahamba inhlanhla zakho zahamba besho ke should besho lo mama lo osemukela imali kuBI besho kulo mama lo osenikeze uBI u5 okade shota ngawo emncokolisa ebese understand yazi ngiyafisa umuntu ongangiunderstandisa ukuthi ungayithatha kanjani inhlanhla yomuntu ovela ongenanhlanhla cela ubeka kanjalo nje ungayithatha kanjani inhlanhla kumuntu ovele homeless isiyathwebuleka inhlanhla yomlungu ukuthi izofica umlungu oyihluphekelayo lapha ufica India elihluphekelayo lapha bese uBI bese fike lincokolisa ethi how are you my friend can you please help me with 2 rand yabo usuke check ukuthi do you have that giving hand nawe uyakwazi ukupha uyakwazi nima uno 2 rand ukuthi ulekelele uphe lowo muntu lowo 2 rand bese into engichaza ngoBI suke singasiboni status sakhe noma uqoke kahle noma uqoke kabi noma usuke act kanjani ngoba uyayifihla ebese lo mlungu ephuthaza noma lo mama bese ephuthaza bese khipha u200 semnike bese uBI actually was testing you umthetho khona ngiyakutesta ngiyacinga ukuthi uyakwazi ukusiza bese ethi ngicela ubambe nawo khisimuzi wakho athi 500 aphinda khipha unyu 5 aphinda khipha 1000 mhlawumbe amshiya but no 4000 rand uyambona nomama ophume eyodayisa awubasket eyodayisa utshani eyodayisa umango eyodayisa ukotapeya ebese isimo soke sibhede ekhaya ngoba angikuboni mina unalezi inhlanhla ezingaka ngempela ukulesa simo osukuBI asuke kusiza ngaso angiyiboni inhlanhla lapha na mina ngisuke ngibona inhlanhla yehlela umama ngempela ukuthi ephethe nje ukotapeya ka 200 rand uBI vela mnikezwe u400 rand I mean u4000 rand athi now 4000 rand mama umbona ukuthi akakhale inyembezi uyasibona nisimo sika mama ukuthi umama usehlelwe inhlanhla manje ithi uBI uthatha inhlanhla zabantu zithatheka kanjani inhlanhla zomuntu ovela ongenanhlanhla umuntu ovela lapha kwama bridge umuntu olala vele emkhukhwini lapha umuntu hambe egcumeka elala phansi kwezihlahla unanhlanhlani lo muntu ongathiwa isithatha uBI unani uBI why lo mama ezebe na 70 ehlupheka edayisa kanzima ebe na 65 mama hambe edayisa eimpambano zomgwaqo emakrosini uBI ngakaza amnikeze imali suke ikuphi inhlanhla kaMama imsebenzelana nini mama inhlanhla bafowethu ake siyeke ukuthi ma umuntu ehluphekile uqhamuka umuntu ozosiza wena ugxekele osizayo kulo ohluphekile ungeke umsize ngalutho as much as uBI ekwazi ukuthi ngoba ukwazi ukubona emakrosini ukwazi ukubona ngisho behamba ngenyawo abuza ukuthi ubheke umkhulu ngiphume eclinic kanje ngoba akukhona zonke indawo la suke ecela khona imali uBI uke ebuza ukuthi uyapi mkhulu athi mkhulu hayi ngiphume endaweni ukuthi kodwa mkhulu uke wadla yini na amagama kaBI lawo uke wadla yini athi lo muntu akaze ngithi ahamba uBI ayesitolo afika athenga abuya amnikeza bese emnika ke nobuchwabalala about 4000 3000 sometimes abanye 5000 rand umbono lodi khala ubona ikhala inyembezi uyabona ukuthi empilweni yakhe yonke uyaqala ukuphiwa imali nawe wena othi uthatha inhlanhla uBI mhlawumbe kumdlule lomkhulu engasizakala mhlawumbe baningi nabantu bedlula ngakini awuthatha inhlanhla awubanikeza lutho so ngizokhuza lo mhlola nje bafowethu mina ingiphatha kabi lento leyo ukuthi ukhona umuntu ukuthi makusizakala abantu aphatheke kabi agxeke maye ngasizakala futhi umuntu uright engasiziwe njalo akekho umuntu ongathiwa ulala phansi kwama bridge akekho umuntu ongathiwa akanakhaya akekho umuntu ongathiwa uhambe hudula amathini odayisa scrapyard bese ukuthi ma usuphiwa umuntu bese kuthiwa ke uthatha inhlanhla zakhe lento iqale yathi lento ningavumi omama basendaweni okho basendaweni mabecela imali bayoyivala leyo mali ubethatha imali kuwe umuntu ayoyivala manje uBI uyena he is the one who is giving yabo uyamnikeza umuntu nansi imali bathi ke abantu uthenga inhlanhla zabo kodwa ngabe sanika mina bakithi athenge zami cha abantu ake sifunde nje ukushaya ihlombe siyabonga mfoka phakathi siyabonga mina manje mina ngiyabonga nje mfoka phakathi izinto ozenzayo uzenzela abantu
mhlambe bancane abantu abaku-appreciate kodwa abangeke ba-appreciate bancane kodwa kuthina iningi lethu nawe ukuwabona ama-comments abantu bayabonga futhi engikuthanda ngawe awuyishaya iselfie nomuntu osuke ehluphekile kodwa usuke ushutha umuntu umshuthela ukuthi leyo foundation yakho ikwazi ukwenza ukuthi i-audit ibone ukuthi hayi emalini engakaphuma nayo ngabe u5000 u3000 unikeza umama ukuthi 2000 unikeza umama ukuthi 1000 unikeza umama ukuthi so kusuke kwenza ukuthi kubonakala akasho off uBI ukuthi athi mana phethu uzokameke nansi masiyane cha angimazi nje ebusweni nje mhlawumbe sake sahlangana naye kaningi nje angazi ngibona so ngizomkhuthaza nje emfoka phakathi ukuthi yenza mfoka phakathi vela abantu abaye ngancane bengamanzi abantu ayikho into ngeke abantu bejabule bonke ngihlale ngibatshela abantu ngisho la ngithi TikTok ukhona nje ungaka Facebook ungaka nje kukhona abantu abangajabuliseki oBI phakathi abantu bayabagxeka yithi sixoxa indaba abantu bayasigxeka abeyinkonzo abantu bayabagxeka izinyanga abantu bayayigxeka abefundisa abantu bayabagxeka kuningi nje khona umuntu ohlalela ukugxeka nje bafuthu ohlala ukugxeka so ngizomkhuthaza nje umfoka phakathi ngithi hayi wenza kakhulu kunakuqala ungaphela amandla engathi leso sikhwama othatha kuso uNkulunkulu angasandisa kakhulu nawe akuphe futhi eminye iminyango abathina singomaphathanisi nje igalelo lakho siyalibona igalelo lakho likhulu yenza mfowethu ngoba abantu osokubanika leyo mali definitely sure basuke behlwempu ngempela and nabo sebalahlekelwa ithemba babona ngathi inhlanhla abanayo vele so mawuthi uqhamuka ukuthi nanku 4000 nanku 3000 nanku 2000 ima umuntu eqala ukubona inhlanhla ahamba esitolo ayo gross keep it up budwami keep it up nje.